Pemirsa, usaha nagingin pebuat minyak goreng krama, pemekas minyak goreng curah, Bali boleh kiriman antuk 6 ton saking Surabaya. Pengiriman pingkali antuk suang-suang 3 ton punika. Ngejantenang stok minyak goreng curah ring Bali. Presiden nagingin pebuat krama selami petang rahina pungkuran. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Wayan Jarto Mausang, saya waktin nyane usahanya kayang kewentenan minyak goreng, sampun kautsahayang sadurung pengerau nyepi, melarapan ngirim sewa patra ke Kemendag. Ngelanturang kewentenan surat inucap Raris BUMN Pangan Raja Wali Nusantara Indonesia ngutsahayang antuk ngeruruhin ke Surabaya. Pengiriman minyak goreng curah ngawi gunayang piranti khusus menjantan muatang sumber daya sane ageng. Rau mangkin kauningin stok minyak goreng inucap sampun rau ring Bali tur sayaga kalimbakang ring pasar. Minyak goreng kalimbakang lintangin T3 agen ring Bali. Sili tunggilnyane kristal. Kristal puniki madue piranti pengangkut khusus minyak goreng curah. Antuk selanturnyane kalimbakang majang subdistributor utawi grosir. Raris toko grosir pacang wedarang ngelintangin member-member utawi pelanggan ring pasar-pasar rakyat. Ring pengerau kuentenan stok minyak goreng antuk 6 ton puniki, jarta narkayang presiden nagingin kantos petang rahina pungkuran. Lianan punika ring galah kalih kantos 3 wuku sane jakirau, stok minyak goreng Bali pacang kawawahin malih sanerau saking Medan ngelintangin pelabuhan Benoa. Ngenenin penyiagayan stok minyak goreng kemasan taler ke kantenang kanton akeh anuden laporan Aprindo Bali. Raris pengaptin minyak goreng ring Bali kauningin kantos 3 tali ton a bulan. Citamaya Bali Pos nguningayang.